mintu to marapu ondong kita lante tarampak kamarintinan ete ulutedong lata pamale situru sising kadalen sia malanada ete ulu matalona laure ke Kairo ete tena kola si kebiasaan na yan na Kairo buntu tu uluna kasihan to tena pa demo kasihan sama jadi lasiba tena tu uluna luar ke Kairo teh tama pesua yo iya teh lalu sau tongko na rante dolok tanda yo na be na te tomate na ya to tena yo kola sibat ya tena na uluna matumbuhan na nabaling ang mga siya lataran taparan na bay nabiruang siya ito na kemudian yate lalurik ke panorok do palipu na ya tuate na panorok do wala yate berwarna yo laure ke kasingkiran kombing balo na lure ke to batu tu atena o salamo ya tele kuralat tabe la manelian are kabila na tu atena la inde pakampan mila raro yo Terong na pusar ya. Iya, dapat di kada sini daw. Ya tu oh ya mau kembang balu tu laure kepetarian na to batu tu aten. Ya telo ku kada sini telo na sauna apalagi tu kita to ma tongkonan to ma banoin de pingkindekan. Ya te lusaw na rante dolo ko tongkonan na pumatang dilintin si bali datan lumay dada na dadi to pagayang na dadi to daun sugi sa lawasan na ranggayanan sambay panglion butuyo pagayang te tomate do jadi pagayang si bali tanali sino na pumapalalangan na dadi to tumbak kaka sola tumbak karre tumbak kaka torolo rante dolok na tumbak karre maler kobala tumbak kaka si bali pairunan anak na te tomat tongkonan inde na di tau 5 pongkali pongkeke pata tumba boron na tumba 2 tunanay ibu tu te tomate. Tumba 2 si bali turu padang nadali tu manukalo. Manukalo si bali lay tupang to malalako lihat tu sa amay. Dari tu nek sabi solan domina. Nek sabi dadian tahu talo nada di te tomate do. Jadi sisi to tumale na sa rante dolo. Na telepon na ina ko pator kami do dolo ba do palo na di bero ke banwa. Malaman pa sa utong kontak. Yat tulian na fotograro. Mila. Sorry. Mila. Anak na tumba arung si bali salili damay to barana punto dari tawa apa dari tu puang pasu dari puang salusu dari tu kama na dari tu late saya sampai fotograro si bali tumba landa dari tau talu
Dadito Sapay, dadito Gento, dadito Patiara. Patiara tu ladiula sa baa yan ni manene te tomate. Patiara si bali nanan do limbong na limbo na bayuran 2 to siulo. Yan na yun na limbo Pogrori Tamanang na makudin ko siya siya pangdon ni siya budang untuk siya ni madre siya. Yan na yun na limbong dadi padong dadi tulu padang dadi do sa kalebo. Lagi saluyo badong. Lagi saluyo tulu padang. Tulu padang si bali tumba 2 dadi madukalo mangka maninato. Ya to lirik na Banuropok. Anak-anak po tunde, sino na po atang dilintin nina. Tango si bali tumba tango, nadadi to tumba landa, nadadi to tumba landa, tumba landa si bali Noy, nadadi to lolotadong. Lolotadong si bali palalangan, nadadi to limbong. Oh ya mate to matongkon dito. Kusanga susi mo to malena te uletedong tabe kiri ni sala. Khusus kita generasi yang sekarang kusang mela ke tapelalan itu neneta ta pasi bandi ta pasi artinya ta paling tidak tatanda itu apalagi te buda pona sebati na te to tungara do yulu tondo kana tahu misi tandan melo bain na to si sampu pisang ko binatay mo misi tandan jadi dia patu na te mai buarkan nala di songkang puna labate mi ulutedong kita itu lalan nalalu ya mo dinisi kanusu to kumua susi poleta to na ineneta to marabok ipalena batu to madarang sa apik jadi kuri semangat tuh yang nanti tabi umago bisa pertan may baliangan gure kian nanti manoro ko oke tadi kopi bando tabi tempat yo bisa mengalami patasud ke dia mau kami sulambay na masa gini-gini dan hindi lang mingkar. Yung mga pataro dito naman tayo ng tangan. Pero sumanga man niya. Siap. Ya kan milenteng dolo atau sarangga dolo na jangan duka itu sarangga lang dolo. Lamang lang may kira ka. Natale lang ito na. Atau dopa. Palembang, mana kau Palembang? Na Palembang ini natu nakuha dopa.
Lalusuran naman ito mga apa, may kita may tali lang ike. Lembang. Ya. Mana magkumay ito na mga lilang anata sitaw eh. Pami may. Mbak. Ya. Hindi mo kami invite namin ito ano. Mapiso ako ni RT to taman na tondok. Palembang mapiso to taman na gereja. Ya. Hindi na bagan ko tayo at ampay may. Bataan mo sa rona doon to. Batu. Iya, tapi ako kalian itu pernah nasa terapa dalam adente yung may pendapatan daerah lau sorong sertifikat lako keluarga sititena tu dia na sara lantainan. Iya, jadi kepala lako bapak na parampoy. Lagi lako keluarga tu tempo banua menjelek. Iya, lako nenek na inde na tarimay, inde teh. Atau dia kalau parang bapak. Iya, kiben nat tu. Iya, tasya. Hindi mo kung siya tarimay. O pa ni, hindi ko ta sebagai aparat lemang ni. Ya. Nanti memang foto eh. Tinggal dari Pak Lembang, pentingan dari TR. Dari TR. Di sini. Tibalik itu, tibalik. Apa dah? Jangan dulu. Apa? Iya, Pak. Tunggu dulu, Kak. Tak apa. Nanti anak saya kira. Kau balik. Komuniti mesti apa? Dia mau balik. Oke. Tole, Pak. Tole. Pulang. Foto jalan tu balik. Pisampa. Pedo apa? Ya, oke. 1, 2. Lihat ke sini. Om. Lagi. Apa tasnya? Ya, semangat. Yang matataman na gereja tela. Patangapuro ang talo nina. Tira kaya. Patangapuro ang tira na. Ang paanan mo yan eh. Sa baninisan ng palima. Inatampanan nina. Bedani.
Patang puluh enam pisan. Tende nalu, tende tama gereja. Tende tendani. Tani lang tamang lang alas apa? Dia punya ton. Sebelum pentalun, ia tu tamang lana balulang. Siya torreng dan ditamanina ko. Siya betul disipati biasa di kuasa 1,5 lah. Bisa juta 500. Ya, Jadi kan deh. Oh. Ampa 6,5, ampa 7. Ampa 8 pisan peduan. Empat 48 pisan. 48 peduan. Pentalun mo. 48 peduan. Yata setuju mo pentalun tapo pentalun mi. Pentalun mo. Yo, Dani. Yo, Pak RT nalai. Piromi 48,100,000. Mana tanya dari Pak Ibang ke Mabaluk. Ya. Lihat temanglah 1,5. Ya duka telan 1,5 duka tuh temanglana. Ya, sama teman ini nanti. Ya. Piromi kanina 38 Leon. Ya. 38 Manina. 38,500. Kalau pulang Karwa 500 sabu. Tasar-tasar teh. 39. Talung pulang Kasera. Patang pulo bang aku sulit kan deh. Patang pulo paling bang. Pentalun na. Patang pulo bisa. Pentalun. Patang pulon dua. Patang pulo 2. Pentalun. Pada tuh sisang lalang udah si kendekan lempar. Iya dari tamparan na telepon mo na. Patang pulo 2 bisa. Pentalun mo. Patang pulo 2 peduan. Kamu tinggi paling bayu patang pulo 2 pentalun. Yo, pentalun. Mana bang? Tak kuna lay. Pajama. Kita tuh tahu Oh ya. oke yo. Pokoknya paling mah kita nih. Iya. Baru lang na 1,5. Yato dan tumambela di kantor Panglana bisa na kami dakar $100 1,5 mi bendi. Ya. 150. 1,500. Iya. Ini bang, kena baru baik ini jadi. Oh Pak RT, Palembang lelang ile. Ya. Iya. Oh Palembang. Lah sial lo Riki Kade sama pasar raka. Nalang bimi lo kedi kesi ya. Ya. Alay kita ko ano kita ginawa yung Palembang. Nanalay namin ko kinala ko lito ko na gusto na sa makukrop ko na pakun na pa tanete pa anak ko kapag pa apa masemang ato na ko jadi le warga na sudah kerante tayo le kaka ano na ya mo na na ko ati ko para ni niya pa ni matuwala Video. Akan dimeniakan.
Bente palongko, te dong lanto di ben dasawis matang dasawis mendekaras signina. Nakua baru kampakan. Hindara kamu kita tawai. Panakoya nakua lelang apa mi? Nakangkusan aku na. Dahil na bisa pengawas to. Iya, tanya bidang itu ah. Dahil na bisa penili. Iya, tanya. Ada kata lelang biasa bang nilai. Iya, karena ka mengalir putih rete palong ko ini, kapwa palong ko di bembai na. Dem mo tawin di aparato, may sito ngante ni ko. Ya te dia nalu te kapuan na. Mana ka kapuan na nina. Ya, nang kapasya may palong ko ba ini. Kale, to tanah ba ini na sana itu. Berberu na. Mana ka po to daduan na. Oh iya, ya to abu desin yo ay namu ya piturato to. Iyo, nang magasa. Indara ko mana misalyo tanah pental na. Na abu desin yo. Sawala na bagi. Iya. Mana 500 rin? 600. 6,5. 700. 700 pisan. Hindi ko misalyo ta ko ba papental mo ayo kita makada. Centinaio kau untuk misal juta. Iya, isin naman na tatay na pupunta yun. Ya mo dukuterong mami na tupalungkuan na ni sola ka na. Panalo mo to mga nampan na tuwa ka na. Pira umili. Oo. Oh, naman yung piturato, tayo mo kami. Ano dia? Rektil kita 50, narundot si dong 1,500 itu. Le, hindi rato man tawa, bisa ka kita 7,5. Daw kinasala yo, miki, ya 7,5, pentalon. Oh, aman to, alay. Oh ya, Tante Dharma, alay minamay. Ya to palang ko ni nani sanjo bito. Ele nani. Oh, alay mi to da muli pa. Alay mi to na misi bagi-bagi ya ki balu ko do ki ke. Yan ko ni. Oh, na maga sa to niya oh. Alay mi ti muli onne. Dopo yung orato.
Oh iya. Ya. Ya, kamu urusan gimana? Ya. Bisa duka takut itu bisa diteleponnya pergi nasi nane tuh. Malum barangkali itu di ulo talaga ata na ano rito na bagi-bagi nagtali cuma bener ako. Ah. Ako na kita ano ka kita. Ya na ano rito. Balik pa to.